to je to, jagode su spremne, stalci su formirani. To na kraju izgleda ovako. A kako doći do ovoga? Ostanite do kraja videa i saznajte. Kako sam napraviti stalak za jagode. Ovdje sam uzeo jednu običnu kanalizacijonu cev. Mislim da je Fi 400. Jedna obična akumulatorska bušilica i ubodna testera. I na kraju industrijski fen, običan industrijski fen. Obeležio sam rupe gdje ću bušiti otprilike na svakih nekih 15 cm, da ne bude mi mnogo gusto. Burgija za drvo sasvim adekvatna za obušenje plastike, jer ima oštar vrh burgije i lagano možete da probušite sa burgijom za drvo. Nakon što izbušite rupu, ja sam bušio nekom burgijom osmicom, idete ubodnom testerom, napravite jedan ovakav otvor. Postupak zagrevanja sa fenom i onda ćemo uzeti jednu malu plastičnu cev i napraviti veći otvor ovdje gdje smo rasakli. Sam zagreo fenom, uzeo sam ovako jednu malu plastičnu cev, gurnuo sam u ovaj otvor koji sam zagreo i malo sam samo povukao nagore. Dobio se otprilike ovako jedna rupa, nekih 10 cm i to je to. Postupak ću da ponovim dalje, gdje sam izbušio rupe i na kraju ćemo dobiti otprilike po 5 rupa sa svake strane. I evo ga krajnji proizvod, kako to ispalo. Odradio sam 3 kanalizacijne cevi sa obe strane, sam probušio rupe i spremno je za naše nove jagode. Kupio sam rasad jagoda i ovo sad ide u ove plastične cevi koje smo prethodno pripremili. Na kraju stalak postaviti u ovakvu jednu običnu plastičnu saksiju. Cena ove saksije možda 250 ili 300 dinara i to je to.